kuntraromsida malemsida linalaisat kaya SARS-CoV, Spanish flu, swine, avian influenza, AIDS, Ebola, monkeypox na simba lainang kaya na miyoy kaya gipusi ikamlag. Nasina corona, COVID-19, malemsin matong nasangarap na miyoy kaya asibagi kaya tatay. Laki ni sinagi sa hebat lainalaisat kaya asida sunat na mayok na rakiganin ng tira matagok kaya. Akan manunglay nusik isin isaw yarham. Kung namagsik, kanano to ulit. Ay ko'y kudiba, pukmila, wakal. Sangsara si Busen biriba, sa uda ba kanagong maamalay hay na taza na riba. Isor hay ba din na mahati, hindi sabi ba na. Ado di ka na. Ben manay na mamiyoy magkunay na kung namagsik o halibas. Malimpit siya may imagi mahausagin yung tira masakan. Asang ba upal-wapalgi umangsi. Awang sinsaw na di, state na ko'y na siyan talag ibigay. Itumham oy di ba impapsi, amaling, kungi mapay na laging laba. Wang labas sinsaw sindi sa tamsi. Nang namat magsilagli, nasilig. Asang ba umangi upalsing ngam na yansik ka. Sa katawrang himing na awang madalansing inasing hectary kaya sa silag ka na. Lehendray, lamlag kisa usiking sa isin electric, take na ko'y na tilang baturel kaya sa. Walang ba, ipak kaya sa. Oy, nga sinilay kang lang. Awang basing zawgi, ang maubuon di mapay na lighting o yung sang banda na ba at yas. Lighting o i-crane nga sili. Hectary kaya naging kaptura pa, abo ba may kumapay-mapay. Malimpit siya binatang sa doon na hingli ba. Sihibang pumas, tawagin mo sinjak o iba, nung sensya, hotel halay, may kumapay-mapay sila. Umangwabang kaya kung turang paghimahin. Malim di aying asagit kalutay sarap. Global warming gisang nung maghihindalat na. Malim, amok tatang tangtira mo tagdog kaya turang ka na. Abadi, ano walay nalaysat kaya sa turang ka na. Niyo'y kaya gipusi, bikam na. Nasibig ko may corona. Hayay na galing ka ng badaw walay nalaysat ama. Karang badaw mo tangtira mo tagdog ama. Turang kinanihin at tangtira mo tagdog kaya. Sa turang kinanihin at tangtira mo adaw walay nalaysat kaya. Tingnan mo nga mloy, medical science, hanayam na sa katabas. Himiyo'y makawantang na mahusay mani sa tamo. Asam-asam dahil naman eh. Hello, I can say madami ang napagkakaman din mali. This education order ang magmatina lamang asila ko okay pinawit. Siguro pa naman ako kaya niya kung hindi mapasok pero tangay ko na ito patara so has masuk tiyo niya kung hindi ano lagi sunog sa pada niya amaga mitra ang ulap ng tiyo yung dahan nila susa sanitizer ng daga ako ay sinunod sa tiyo dengan tiba COVID epodet di media na tiyo para dengan sangat ating masih may uta barangay ka na lang sa uta sa lahat nila ay mo cara dunia ni ay kasi may kaso ka ada yang melakukan dari
place, my person di Padanya, Imotomba, district administration ni order ang mag-iwag na obligan na natin para sa nasunod ko naman mga wala wala na siya lane naman to si bakam sila sila ang temen lang ko marami labi sila sila ang temen ko para at yung kami kana na at yung basa ko ba ang ay hindi sila ko ni at then my person Padanya Imotomba na jadi Madhuri district administration order ang mag-iwag na obligan na natin para sa nasunod ko naman mga wala then number 2, 3, 4, lima pag sila terkait dengan kaya mana kami sila kampung sila at yung kami karena at yung basi buat karena di ayat sila pemilih di ayat ini
Sandre Tanjaba Kikong Sagoy Tatanit Sayang ang Sagoy COVID-19 laina laisat asi sandorakpagi phibam henjilakpadagi laisat asi sandorakpa thingnabagi state government na lokhalakpa thaurangsingi manung channa state police ta ahenba sakti piduna government na COVID-19 sandoraktanaba thamliba athingba thugaiba miyoi singdagi file loba amadi detail tawbagi thabak sathaba hokre Manipur ki Chief Minister N. Birenna COVID-19 laina laisat asi sandorakpadagi ngakthoknaba miyamda laisat asigi matangda henna wakhal taminabada mapung oiba thaudang launanaba tongan-tonganba kanglupi dharmagi lusingba singa unaduna wari sanakre Prime Minister Narendra Modi na yamna thuna COVID-19 test tawba ngambagi facility laiba lab ahum ngasi virtually launch tawkre Lab asina COVID-19 laisat asina narba miyoi sing nganna khandokduna layengbada achauba mating oiragani hairi amaromda COVID-19 ngakthoknaba vaccine co-vaccine gi ahanba miyoi bada tawba changin adugi phal adu chapthukchaningai oi haina vaccine trial team adugi principal investigator Dr. Sabita Barmana haikre COVID-19 laisat asina maram oiraga haukiba sahigi April gi tang amadagi haujik phawba angang lising ahum ronggi mathakta orphan ohale amadi angang lising kuntaruk hemana mama mapa leitaba angang sing ohale haina National Commission for Child Rights ki report amana hairi khudaki oiba pawpisa balushin ringai mangonana government na thamliba COVID-19 ki SOPC face mask niyam chumna upiba miyam punbidaba mi amaga mitar ahum lakna loina biba amadi khud sa sanitizer natraga sabon sijanaduna sengdokpiba kawbina nabani singjari khudaki oiba pawpisa balojare miyam bo kahana khurumjari COVID Corona nang tangay utay sa pagamdre mikup amat pugning wakal se laita karamba mikup talaw
ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯖꯒꯗꯕ ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯤ ꯀꯤꯖꯕ ꯕꯟꯗꯤꯒꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯃꯔꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯀꯥꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗꯅ